Yes. Karibu sana mutegeri wetu bara wa tutegera ruterero YouTube, Facebook, Instagram upcoming Instagram and everywhere and karibu ke mubango joto jo CIETU live. Of course imbije bubenyereti Oni na Kamanu. Tuyaja tukio stasho but naru ndininka leo ni kujibamba ina mantu japo bukira kuombera naru ambere hii. Hata kama unakuwa na nini hata kama ni deni mbeteri aja narua. Hata kama ni unakuwa umeninoki. Aria. Fungua roho leo cause I'm alone Na leo tunaria anything. And how has been your week? Onindira rendina very nice awesome week. I can tell you weekend ari na manto. By the baraba tije Kamanu arari renkanyanko. Ibu ije kapaka korea kate ona uga. Dai ke nandu bimbije ke ande kona kuita kwarwa. Musense. Okodhiria? Bio. Okodhiria downloading. Kwa mberia? Oweta na 2 Mbps ka 3 Mbps. Ingeto kwa riri? Na uo kare. Areba ategeri beije na yo kare. Vere ma. Ogo flash. Ari idimo kolinga fule tamu flash. Ibede tawa lonko, ironko na shotko. Inayo idimo tuije na yo kare. Tukuije muno. Kwa bakedia? Oni bakedia tena. No? I'm actually bakari bakwa jagudia confessions. Mugeni. Bariko show ebu yoteo, bariko the show is awesome without you. Okay? Are no ndokuja are. Let's just work with you but tia te goto gwera sana. We can work without you. Bagwere tu muno bariko inawo gataka ira ba stream aba bainge. Leo teku. But karibu sana. Nyakwe. Oh. Asante. Konoga. Murume. Ngogeune noga ya mtu. We. Oko na kwinira? Arete kwa ndombinera. How's been your week? Good. See, there are no days of the week. By then to each on the weekend. How was it? Someday. The other day, someday. Today, tomorrow. Kwe mtombirira I only drink with days that start with T. Ambira tenyunya ntuko chionde. Ntukuira kitchen tea. Thursday na Tuesday. Saturday. The other day, tomorrow, today. Ukachionde tena tea. Icho tukakia yuja. But anyway, ondra na week njaga muno. Awesome. I'm hoping you have a good week. It has been a Father's week, so nanta kuira happy Father's Day. Happy belated Father's Day. I'm also a father of nations, Yes. Happy fathers to all those people that are a father. Adanya father in heaven. Now kuchereri nuje go affected and papa inge muno. Nata. This week otona nani orea adide tu au. Waigoro. Dereba. Antuba karatina re. Ibara tegorera minji. Achia ya ka. Ibara tegorera minji boga. Minji to komejarira bare nanjai. Kama kare muchere jotena joka. Jotena kitero. Na orari gora affected dereba. Dereba waigoro. Akarate. Waigoro ake puto para best rito para uga imbi. Dereba ko nini ndabutero. No butero mera waigoro abuto. Orwa niki. Waigoro ambutere nuntu bwa. Bako inya pararira. Dai nyoni ngari kweyoni tio mugwiria. Tio kweyoni ichandre changari na nandre ne yoni tichaka waindra. Nije ndereba etete. Nakaragara kindogo akainya breki. Menya ankwire ina matatu. Ara mwa breki chije. Matatu ne. We the people with these faces, the ugly ones, we suffer. Mtu arekia tumbreki to Kwenda tena kamera kukamcha hiyo. Lakini face. Of course. This inawangare ora ina sure ndo kuyo boto kana yora rekia breki. Na nderebe ora kaya breki no tutu mbo gwata breki chia we. Na gwata chiangari. Nenda wanu breki at time. Kone tari mwe. Aga ugai arekia breki na ara safere arekero no tupo breki but anyway. Karibu sana. Thank you very much. Ningo ndo tuinira. No. Na naru ya nuje Sunday. Tembu ni Mbije botata kanisa ningo nda Kamanu na ndia tuikie moja kwa moja. Tuikie kigoshoni. Mere rugorera golden bells, rugota golden bells. Golden bells page au between number 4 between page 1 na page ya mwisho. Kuna rumba roro. Yes, sonemos chorewe.
atweba geria meya ogo tetaka ni sena ogo ari onda mbejera ko sandaka neu twaromba Murungu wetu atekarega kwigwa loko dira na we ana twaromba Murungu wetu atekarega kwigwa nagora kemero kemureo I think even kizungu akisikia watakuwa naimba hiyo yetu bakaita basho na kemero tu bacho kemero ne kabisa yes au ni otore yes otherwise onimba geri it has been a very busy week despite baba bako butwa na baba ojo ko butwa kwi muthaka ora tongere atonga mbio tigo tonga pupu tiga gwitora withite inkuije muno tigo tonga pupu he has just drastically aramamire ouru nene agiukiro wachithira Gafra Binvu embillionaire no sooner had he slept than rather than you woke up the higi haga yani kiongoza retereta mundene no kona roita kuri mukethira kiora mzee baringite kiora 1942 bata mundene u wena Jonathan kebisi dawe oro tiro kaigwa ting okona no tino yanta ke kinusu ke ari kia oganjota ingredients kana tene ara tene ni bekera muya yaita yake sense ai rande kiongoza retere kulima akiwa kebisi aigwa ting tong aigwa nyo oria nyamwe yakatira mbozinkaso kada kao cheta computer na karingidio ukona u bingo agetaka akwethira very important rock VIP ewe kara VIP au enyunya haina ken janga gweta branding te aba promote tutaka baturite baturite na ndei bedambu kanya ka uro konda tu mo advertiser kanto au ya brand nezire au ya jaira aba kenyunya wata brand yeku akinyunya bila na ndeto kenyunya brand yeku kana ile ya bibi yaku so aringa katokire jambo kate jojo waku kana tuikirita ngui chiaku au yoko bateri kwejera ke advertisement yes aringo tong aigwa sululu nije sululu sululu ya sululu nto ebocho kanja na sululu tarimbo aigwa tarimbo re nama kumtagento na kiyo igaria kake na bouncing castle dang dong edre chuma ndio chuma bereto anga ingrana na itanga yaranda itanga ereto anga ndigwe goro ina ngorukia bandaya Diamond Platinum ojo ina kwangwaru ojo ane ni atetoka ya kama kiongozi dai billionaire aigwe dai ena mbecha araugire and the good thing araugire na are the very noble things with the money araugire agaka chipitari au kwao na agaka skuru keke ona mbecha yu kaire ngana in billions inge mathe ta makodha nani ndire mwandu baisare ari imbije live nene ona wantu ba Uganda na Tanzania ba ibethe batimo dentere kesabiki nyana itamothi ndaita ina mothi sana mothi jo yetu jo kinyaira mothi jo aku kwanza tuyunyunya mothi jo kujwe mureo mbaene ina oje tembecha mwire milkimba nto nyanso milkumba milkumba it's very important but whiskey is important now as you're saying manya tiango na kalogono karango na adha iji ndio kama manto jago jukiro gono ko tena karaja kwari na mukuru mwe mukuru jo ba itena karaja ko ndogera karaja mono akara kimdene kage kinene jonto akara ku kwari na batiri bare au next nanu je tena ya batiri bare bado athomi serious ba bare nya athomi nandi ba bare ipo bature tare education na civilization nandi bakire ja ipindi au
Bakinyo nya kau kaku wa tora tu ku marketera. Ari batera kabera. Bukumenya. Tentu to kadia jauh jono kumenya kwena iga ritaro rireo. Ritaro very valuable. Rekenga kenga ku ritaro diamond. Pakamulia. Iga reu wena reu. Apa kirugu no ointobira bomba kugura nyo tithira mbeca iu kulingana urari na value batiomba ina kwaria bauga iga reu tika iga reu inore inatiga inaga kayo inyaka actually no bere kanini uju kanini ga kayo tika ugura miunda guku uruga go flash ruto ayo ruto ari tinda gwaku kenyambi ungets no gora nenya kwa nandi mukuru ari na munda juju awe ari na eka o makana jairi no menya mukuru atura keni muno by the way mukuru ko gatura ga keni non tuke na into na ke na into non tuiga keni of course mtu ina into atura go weretwe na ndio tukubu imagine atakeni ako menya tena ka diamond kau akoria na tangitikia tujere ne atangetekia kanora na mutano baba kanora tugacemanagia kiarago tukoranagia ukuru bwanjao tukoranagia ukuru bwanjao tukoranagia mbio tukoranagia ukuru bwanjao ukuru bwanjao nandi oria na tangitikia urin ketherona kaiga kainja kanini nandi runende batira kweja nonto ya bacha manike malazo goro bakireja ipindi amoria igare urogire inare umba konora batira kamwira igare undigo geta gontu kwena kimuro na kwena igare waiti ndigo izono teka mbije niambiga kwa mbia kwa maiga jau izono ra gontu jaku jakathita ina ndi kwina kwina sand ya white mukoro kaire achoka ithikirite muno akimama ogoro bu na kwithikira nyuma kimwe kimwarera batire oni nkwenda gwita gucoka kaiga kau ukugira na arera muturi wawe u arau next after 200 acres u ari next year anjiri atiri kiongozi inkwenda kuongera iga kima iga jaja kwa inkwenda kuongera iga rimwe inkwenda kuongera ya diamond na ti ujo kwa ngwaru ari ujo ngitoro ibatiri ibo batiri kaiga ano kumenya arera batiri nande amina arera batiri angajokia nduthi ya maguru unande utari nduthi ajokia maguru kamera chao ajokia kamera munda jo atigera neiba amwira wona ntrejari edia ngeta achwa eta naja Iraq eta naja Spain eta Mississippi agechwaga au mira Khartoum to Timbuktu tu akinyaja na kinyiraja aja no kona aja motindo aja chiomerero agechwaga na ndio kinyaja ndurumone kwa nduru tibi to ndeta nduru ne agitaga koria ne aja tega hatari ona akinyambwa achoka kairi nandi ona we vijite uga kuno gaibo bonini ndu athiririe kamera athiria mbeca ciao ira sevete athiria idio athiria pionde utiki ari na ngui tame ekirite athiririe cho akiga aigererie na akwa ogo no kumenya nei bojo no baendaga tu na ipindi na batiri ilo tukenge batira kamuria antu kuria imbie orekirite aja abora nei bakamwira ntemenya ndretera nke ange ngombe chako inyunyaru je mundene jo abojo mutano jo wetre auga gwetari ndetera tuiga turo tuko menta aninge ndoja tokana nandeja tundarekira akwende twinaye itu toto atira mwira kawe na ndo wa kamani
Yani we natuiga tutu ukati tunandi tutu toita kwa Diamond. Itu mutana letere guchoa. Itu letere guchoa. Atutigana. Naja. Mdene chwawe. Mdene chwawe. Nandiki nari mumtu ateja akenda. Engene na 10. Kona ndi yukureta kwa Acres of Diamond. Acres of Diamond. Iro ira kwa ukenda guchoa Diamond kuraja. It is still within. It is here. Yes. Within. You are the diamond. Yes. Tujike commercial break tu. Tujike commercial break. When we come back. Tutonye ndere bwa. Tuta country. Urenda tuike country. Kaino kwa ndo tuta. Country nyingi chita chumitenda. Na country tu. Country side. O country side. Sasa tuinithiaro morore. Tuinithiaro moro wa tuinira whisky la bai. Whisky. Ana tanaro ndere whisky. Whisky. Nuji mucho mweri. By the way, mucho inuchwe mwaka. Yes. Aya. Wow. She put him up like a burning end of a midnight cigarette. She broke his heart. He spent his whole life trying to forget. We watched him drink his pain away a little at a time, but he never could get drunk enough to get out his mind until then night. He put that barrel to his head and pulled the trigger, and finally drank away her memories. Life is short, this time it was bigger than the strength he had to get up off his knees. We found him with his face down in the pillow. Woo! With a note that said, I loved her till I died. When we laid him down beneath the willow, and the sang a whiskey lullaby. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. The rumors flew, but nobody knew how much she blamed herself for reason dear. She tried to hide the whiskey in her breath. We watched her drink her pain away a little at a time, but she never could get drunk enough to get off her mind until the night. She put that barrel to her head and pulled the trigger, and finally drank away his memory. We found him short, this time it was bigger than the strength he had to get up off her knees. We found her with her face down in the pillow, clinging to his picture for dear life. And when we laid her name beneath the willow, and the angel sang a whiskey lullaby. La 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 la. 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 La 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 la. La 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 la. Hey, eh?
wale anga kunyangito. You will see my true colors. Andi ifanya. Nitaingiwa na maringo, kiburi na vinginevyo. Koka withite. Ambitha waidi. Ndio. Ya. That's a whiskey lullaby. Whiskey lullaby. Mukuru na ngenti. Na kiria mpumbo kenusu. Kiatura kanywa. Ena utakuona. Na kira mera yoka ithike thinga tarona njobira ndoro mera yoka mithinga to. Eda wanyanga ke karera da ukanyanga karera da ukanyanga karera bacho ko njobia na murio. Ne uthoketie sura. Ukarigara ni ai mtu akonyu. Njobia na murio. Itekare? Tai uthoketie sura ta kiondo. Menya? In the olden setup. Yeah. Nyanchobi ta nyako nyinda ko. Chobi nyako with a reason. Yeah. Naturally okay wanchobio nyua. Iba riba kona you mature. Of course. Nonto ine gitare ara tene. Yo nchobio regorero oka mburasiri chia nguntune. Oka rugora sava. Kabisa. Oka ringithwa kata utio. Nio irio. Oka ruma. Andike actually kwanda twariria tiri bwana mobobia. Yes. Kanango ite ichi. Oro kenda wakegembeteke. Figure zira bakuwashia na bare pregnant. Yeah. School going children. Ana ba school. To the nyekera anto bari kwa exaggerated. Whether they exaggerated or not, irio. The society kuria mwe nkudogania kinya kethira muchunku Nigeria to colonize na twaju kethia pio ndabira byaro to ekera kunia na yetu to ata ngwetike thaiji tukuja kuona ikwari na gitumi mantu jara jario jambere na bwambere yate mwana ari mwana tare wa chiari yake tema mwana ari ontura nonto ni eguri ni baba mpura muno nguru ntori we mpura nguru kienyi mwamioko nare makosa jetheirwo no jathira na irua no gachoko kaugwa ukojwa no kerwa nkera bagu tinya nkera azino menya nya wana bagu akerwa ina mbere okinyana batare athimo no menya manto je urare ajo nare mono uri kinya mbere ro kamutaga suspicious ri abago kamenya kwe keje kege kwe ngitie ati nda kuthithia but the point is tene itwakaranagia nukuona indi thaiji mtu acokia irigiria wacokia mwari gwaku ni u angi waringiria mwana wa ithoga usinisikie ukagwatirwa aja kauna usinisikie mtoto wangu mbona anakupiga dadi na huyu anatokele na mzee anakupiga kwa nini dadi nandi kwa sababu ya makosa kidogo hivyo na rimwe antu bakira nte kurba kuga ana bantu ko neji indi gute mtu enda kuga achiari bantu ko neji ima ukuona ni untu achiari ija katwa regererie mukanda buru tugatiga bakure na kwe mtu mwenda ona akimekincho kwa kolia anate mtu anankera license ya kuthi the fishing na mtu abatere kwetora kenenkera license ya kugeana ino I mean it is a fish what take yo nya mwana it's an entire society sure ndetaka ana barea ba kwedu achiari barea nini na bo yo ntobota karika kiri ine African setup na bore karika ikware na kiama ga ku make sure ontobo bokahandu na butichokerwa kairi sure ndikana mochoro kwa I mean my brother etagwa turo wario ana borana inguri kano dara bejerere sororo antoria banyunya maguta aja au sororo ambira sololo na in the borana community mantoje gie jaja mantoja sexuality sexual indisciplines kaingi you are being buried alive what kako especially sex nyere ku involve ana menya to kinyerara to kona na bashukuru ba kugita they have gone the parents way itubatere go churi as a society katorombere jaja mondani we to atigaje to buruna jetu jari na checks and measures ijari na mitaratara ya kurigiria nteto jaiji kitega kareke ikaungo kari yako ka lego ka kambeke nande bero to angono obuga mwana no society oni mbetekidi ndio society kabisa 1980 kwa 60 one day mweje when I'm very marvinful
Yeje tweta games. Twacheza mubira. Kana. Ari games cha matinda bibi. Tuendairwa igwa shukuru yani CCM primary undari CCM primary. CCM primary bakeja matinda. Jeta kwa jokes. The only chance ere to area kwa chiringi 20. Kana kirungkira kariore ombensita. Mje kirungkira kina kono. Bas. Ntuko imondeta ndogia ruroro wa mirota 6. Ndogia ndachinda ruroro 600 meters. Okay, endelea. Wewe gitare unuje dimension cheteto chetane chiare difference gitare renu. Don't joke era gaukune. Nande ndachinda ruroro. Which I didn't expect. Nanto ponte mata expecta. Atwambira. Mwobo vyeruka soma. Yeah. Ora skuru anto 4 billion bekwira ruka soma ele nyuma. Ai ndona kiongozi oni bakorira muno. The people the cows cannot refuse. Yes, there comes a time when the nation is important than an individual. Ndoka soma we have. Tadithio unjara. Soma we have it or we don't. Magura madhari. Bakibanda ketoleki mbatox. Ori monda ruko. Ndari ngira nze akeu kiongozi. Mwaka ndaichora kama mtu. Mwaka ngochi adira all of a sudden. Ora katujira na teri. Nakuva wao ore mwa yeje biona teri ore mwa. Ile boga biye bitakuja ezo ntakwa ntukweu. Wagiye paga tole ochoka. Tize mbiedero ya kinda ya from okaringwa. Utigejira mirukia kurira. Ndathitha yau. Au. Ya mukoro ina zira. Oko kwa. Ndiko gwau. Ina ntomba kugia ruriro ro finals. Anda yanire kona mwezi atigeta matindra. Na umiete. Maroko kwa. Na umiete. Kiongozi ndayanira. Ngeki nyanja mzee napatenda kumenyina ndaringi. Ali. Ndauri kiongozi. Ndauri gikarakarare mukuru ro kurinja buru ntore u by the way kwirondronete karimi ure mmeru orietie anto kioria very serious wali anto mwire ka jonu jeta wate auri nangit mwire ka jonu jeta wate na ndio nire ngurikana ndagara ndera bomire ka mieru ngikinya leo mukuru ro okurinde we toka kubi kakubi anga na kinyeri nkuma na imukuru ina timanja ali mukuru kita wakibe ambera ntio kodia mwobobya anjo nketie jo takekwa ndakwira kanthone murume igwa no gweta biyeje wan bebte obirukira soma alafu kakwa na ndina ayo ndamere mwana no society no ndaro inkurukia nto 50 ukina kanairo anda anenkanairo na twache mana ya mtu ayo ndejera kumenya mushi akara kiura wa after every 5 minutes no nto inetho na kuthukani ari thukani kintu gikithuku inokethera mushi mami muringe no ntware rota kintu gikithuku okethera kira muringe no ntware na rwimbo ruthuku yes nya bije na bya kapie matata bite ora go theri ketho tutaoro ndije mbitho ndei undai changu nengeredea mpa topic a topic we freestyle on the guitar now because can I choose I didn't choose we didn't have any tribute no to the fathers we didn't remember the fathers to the geres no to another in the memories of to the geres didn't get anything for baba freestyle right anything baba freestyle baba utika mkobangete aha baba tigambinero nero aku baba oito baba rembororo nero aku kange baba wetaga utindaga gushwa baba
ukeja onogi tukadogania baba kaudhuri baba wito baba baba rwimbororo ni rwaku baba baba rwimbororo ni rwaku kenge baba tukuonaga tukadogania ronde uri na mbesha baba ndetera kiratu ndetera mugate baba ndetera ngari baba inkwenda uniform yako ikuthira baba 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 rwimbororo ni rwaku baba oi baba baba rwimbororo ni rwaku. And then and this one is also Kebaraba and Aranja. They are single mothers. Inabo baba Kabisa. Korera tona tu. It's not an easy thing. Otuweke mami na otuweke baba. Kwa hivyo there na yawe muchiari oerinda inde nije norerete kabisa baba rwimbororo ni rwaku baba oito baba rwimbororo ni rwaku kaingeito baba rwimbo nyingeichungagwa situngagirwa bamami betu. Yes. Tukeuga mami no tukamatire mami na nema ne oturerire ende nagwe baba rwimbo rwaku iroreko waitu baba no kaina rwimbo rwaku waitu baba Oh yeah baba rwimbo ruru ni rwaku tuina kaire baba kaire baba rwimbo ruru ni rwaku waitu kathegere kainge uteonaga ogukwira thank you tudoganagia jara jonde uthithagia no mwanka nyontu nigwe kiongo kianja na kore na tuthegere tungi tutindaga nchovine twatijira micie yao ikurira gatura mbere tuthegere tu tuone weru kenda kinyabo tubainira ruru baba baba rwimbo ruru ni rwaku aisuya baba waitu baba rwimbo ruru ni rwaku kambindere ntoitwa mwari noe baba ithio Kamanu ne warwirire mau baba kirira giaku kiari gikinene kambuge uma baba ntakumenya bwagarire ario ndakumenyere baba ugwita ndamenya nkwagaya ciaku baba wanenkagira kenda mpa mtu mwega riria wangentaira baba ndathuganagia kaukumena baba I say a big thank you baba baba rwimbo ruru ni rwaku baba baba rwimbo ruru ni rwaku. Wow. Freestyle. Hey. Na baba ibare pa maana sana. Sana. And it's true. Yeah. Actually, I really hated my father kwa tabia yako. Na arioko. But later on, ndeja kumenyingwa gaya. Akinya nyomba. Akinyanja. Atikuruka. Naringa merute ngano na ndeunja. Na rĩrĩa kaba ngokuruka
Akawa kanari dio. Anga ienda nutu dije teta to yeto ndori muno. Muno kuru. Ira nda bwa kaja ke ndina buinga sava. Lokona. Utamenya tene? Ndamenya. Inya tene re bahita kwenda Nairobi. Kau kanya kau Atauma Nairobi na kiondo. Kwanza da kiondo alafu ate oti. Bana. Pero je diranto baru gurata sava na. Kwe. Ani je kuro bakera ibeta baka chiore. Wache nyamba kodera undi na unkobuka na market yenu. Agatumenya kaija ka tipo itabuga na unkweja. Ngweja. Keka nyama kakaruka kwe. Teka nyama maono. Ikenda bubangania. Bora kanya mantu. Wisdom. Ande kuina mwijongea uga my father was you see my father was a very obstinate guy. When I was 14. But when I got to 25, he grew nyamara, he became a very wise man. Enda tije mwejere kare na puberty. Yeah, are adolescent. Ila ndo tukua tukirejelea manto ja society nambi. No edega kasa kabisa ena nyamara ai kasa buruku anaspana u. Anaspana kasa. Ono rediga ngenge ende no akuongera. Ona na tike and just toka akandi justa. No kuona. Ona moja ke and justora. Nyaka and just. Menya ile nkwagaya. Na ikiona actually got emotional towards the final part because ntagena chance seria uje ure setup chidaro ikari ntukoira kakarande gona bagu as a man ukera as man to man ukairwa imu tukari kanaja mwekuru kanaja mwari ere wakinyara kugoro wa karanda bagu kaigwe the kind of man he really is utiko muona through the eyes of your mother through the eyes of your uncle through the eyes of your elder siblings through the eyes of the society ukimwona muchiari nyeta bagu akinyanya kwe ukimwona through your eyes it is very important ikyo toga karumbo ka nyadara deleted belated there you go actually unintagia kanya gakwira ntu baba inge I have so many friends bara ntomba kwira happy father's day kwa nini wako na umama kuna wako na umama ndio okay ende you know there is your immediate friend my immediate friend is called Utikaskeremi as in UT K age group Una ndiwe yaja ujo and is to my friends the latest that I have nice. Baba Amani. Nice. Congratulations Baba Amani. Baba Amani na and your clan. Happy Father's Day. Father's Day wetakurukira Kamanu. Da tegere contact chia kojo. Da ndo namba rombere. Da chira download Bible. Ndome ichunche bingano na. Ndio. Kenda ye no ntwika na imbaki kiroho. Dade akwire kiongozi kwe intobingwira yana technology. You know I'm young. Nandi ngwira wa technology. Yes. Ora manya tudimo toto itothero na tones. Na we tones jababu na ndebu buifanya jakababu buchanja iro stima chenu buchanja iro dimo chenu kenda ruma. Baba iPhone. Buifanya jakabu chanja iro dimo chenu kenda ruma jaka mwanki jo ni special junda jo jana kebu. Ijo stima jo roji. Kwega Carrington karira. Ora kaigwa. Ntekonda gwata thimo nere kono ntepa promote. Nante batetorete. Karira. Katon kau ndira kumenyiko the most umbaguzirifu tone ever. Karira. Ende no kona karinga ina mpesa. Gataka mbechira wekeri ngirie makoka. Ngiri jere. Ora geria go kiro ngoro ki ngirie komigwe. Dande gokara ko download Bible. Ngidownload Bible. Ndona Bible ethira ko download. Mbori atire. Do you want Bible to access your contacts? I don't remember no. Kana contacts yako itakasikire mio wale oku. Mwa indon ai ndona disciples bagorokira wakire ningaona ari. Ndona Kamanu athie narikana contacts ciakwa Murome nyani ndona ai kobui ani mande mto mwega kobwire murome ndokina kora bwire kutotikana wiki emwe ai tiga go bwana anyway now how do you bring this one to a landing
Ndo tukona rogono ndiko inkonera out of stand tukona tukithiria. Nande mbere tonya kirogono. Thank you so much. Ali thirien. Oli thiria rogono. Ukatutogona rora rumwe. Rora ntura. Oko ndaronge. Kabagwe. Anyway, oni gakarangi kathantu na kibera thank you. Mono bara bagotonya ki live stream chetu. You can follow him on YouTube. Ayachieta Kamanu YouTube. Tiko mo follow as in botiara ukadra ka kengere click subscribe and every week nedero agetu eja very informative stories oga mo follow na ke Instagram Kamanu_M keoni no follow mwobobia _TRHK kana each the man each on the Instagram chiakwa na tuendelee kukuria kimero kigetu na every Sunday 5 together trio aba tutotigete na if you want to partner with us either no konda gutugwa tambaru kenda tudo tokendera na production CIETU live feel free okona contact chidero chiarora ke kamethene gakwaja uju kamethene arungu ka chunkera andereja moiro ukiwa hapo nyumbani unaona maneno yanapita hapa chini ukitaka kushiriki katika huu ujumbe na nje na Sunday ane kitu tuinera tunembo tero totene uturikania teko rimbo kwa rimbo rojaro Sunday rutini utemenyi Sunday na kila mtu atauchukua haleluya mzigo wake mwenyewe mbele ya Mungu siku hiyo inakuja kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe para manyadea tobato kaya sira janto makwaya na kila mtu atauchukua dama base maketo kinyana base mzigo wake mwenyewe mbele ya Mungu siku akatwambisa dosi si na bara batari pakadore kiamba chedra kangi bendete muno no ina umejibania ngozi ya kondo nande yo ngondu tonya ira iko nande ngondu umejibania ngozi ya kondo aibo umejibania ngozi ya kondo umondani ni mbwa mwitu umondani ni mbwa mwitu siku hiyo wengi watalia siku hiyo wengi watalia na kusaga mino kana mchana kwa ade ambira rumburu tutafurahia sote kuolewa naye mwana rumburu na mote troma aka imagine akagoro mwana anyway tutoke kado. Yes, thank you so much production. Yeah, of course, wonderful team Kome and the Mwari Fair Acres, they make it possible for us to have this show. And of course you Ogwe mutegeri ogwe sana ogwe au ingona we come closer come ija bandago enande a sincere thank you. Yeah, anko ndako jiteno na ngita kakwa thank you twatanire kaire muthenya jwa Sunday. Yes, kenda tumba kwethira tukendera kukuja Kimero. Yes, na mugongo jetu jukura na tuendelee kumenya mantu nkuruki. Yes, na kaire tukubocokera nkatho bara bonde bombete kuethia production eje iyo mbago kukinyira tukubocokera nkatho na njire mwanya sana parting shot. Stay safe, sanitize, keep distance, kula avocado. Hiyo ingine ni kelele. Hiyo ingine ni kelele. Na ukikaka unavaa maski. Ne kwa hiyo maski. Unaenda maski? Maski. Oni kama ambete mbida yako. Kwa teje. Kapa mbene? Wear a mask. By the guys, baraba tumbona I'm smiling. Until nteti kwa kwekera karwa. Mva kama hii. Wewe unasimamia Slay Queens. Slay Queens ni wanavaa vitu tunakaa hivyo. Sitasema ni tupi wala ni wapi, lakini tunakaanga hivyo. Until next Sunday, tuendelee kuida CIETU sana. Kabisa, CIETU live. Hata na kama sikia kadhoku kiongozi. Poko vete. Sijaiona mask mbaya hivyo. Eno tetuje na nchamba CIETU cha Meru.
eno tetuje na njamba CIETU chamero koroko mandwago koroka chabacho mandwago chabacha jankingoe kerega mukade jamatwa kerega gotorwa jamoka kerega morome jamweje kerega gotanwa